namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hayi namuntu of course ta khilela hosi ngoma Mr Post. Loyi nga ta hi khe linka vele na Benny Mayengani the president in relation to iTunes and even other trends. Yeah, mi nga ma hleketa ku ve na huge debate yi nga sungula vele hikuva hosi ngoma Mr Post a fika at the poster a kombisa ku i le ka number 1 on iTunes la vele hi ku hi analysis yi nga ve swi landzelerisa hi fika hi swi kuma vele ku ri Mr Post a tirhisa iCharts leyi ti-charts ta yona vele ti va ku ti ri karhi ti kombisa ti-artist ta le South Africa to be specific ntsena ti nga include ti-internationals ku ri ti-internationals leti ti va ti ri karhi ti ri stream a South Africa, you see, of which was unfair. Swi analyzing or ni ta vekela link on top comment. I think video leyi yi nga hi clarify swinene timhaka ta swona swilo leswiwa and stuff like that. Ma yona mhaka leyiwa there is a problem. Tani swi mi swi vona kona of course hosi ngoma Mr Post i le ka number 2 ku hi nkarhi wa sweswi is on number 2 still system ya leyo yo cheata le system leyo cheat. So loko hi tsundzuka vele hosi ngoma Mr Post a hi ndleleni so already a ri na 3 hours leyi a hi hlayini still mi swi wu ni hlamarisa a ni already a na 3 hours ne it's fine a hi hlaya. So loko a nghena vele a ku ri ti hi Friday hi 11 o'clock ya navusiku loko se a nghena ka number 1 ne, which means 11 ya ti 4 ku nga Saturday la it means a khoma man 1 day ku nga 24 hours 11 eliya ya navusiku maikhoma lero in other words 11 ya Sunday a ta va sa a khoma 2 days aswo nga 48 hours mara a swi vangetano guys, a swi vangetano because ku ya hi system ya le South Africa of course a ni beni screenshot kwalano hi 5 ku ka ni nga kota ku endla swa ti-videos hi xi nga huma ka screenshot hi lexi ya hi 5 around 5 ka siku ra ti 5 after 24 hours hi 5 already se a suka ka number 1 ka number 2, you see, which means hosi ngoma Mr Post hi 5 yaliya. So it means angeza afikisa obviously that 2 days period ku yi kwalano lero a ri na tiawara tingana a ri na 24 hours leyo sungula a hi swo hi hlaya ku plus 3 hours leya already a ri na yo, right? And then hi tlhela hi add this 17 hours hi vona ku la hi tlhela add of course that 17 hours. Even then from there add the other hour ana nghene 11 hi tlhela add that 1 hour there and stuff like that yi nyiketa 45 hours in overall in total. Wona mhaka leyiwa hi leswi of course nga fika swi endlisa xiswona and stuff like that, which means hosi ngoma Mr Post a xota hi 3 hours ku va a khoma 2 days yi n'wi tsandzile 2 days yi n'wi tsandzile laha loko hi South African system mi nga swi vona Benny Mayengani of course a hi endliseni 2 days Benny Mayengani. Wona mhaka leyi lero hi nga tlhela hi ta vuya hi ta calculate kahle in case if hosi ngoma Mr Post o tlhava ka number 1 a fika a henisa 2 days because Benny Mayengani a hi endliseni 2 days. Ni vona swi ri a bit complicated nyana hala ka Benny Mayengani hensi ni nga lava swi calculate sweswi but 2 days in the scene. That's what you need to know. So Mr Post you must that to this hambi ku kha ku tirhisiwe the cheating system na hala Benny mara na ku ri 4 man because leswi a hlola yena ku update leswi it's fine hi to tirhisa liya it's fine mara mhaka leyi and sweswi very swo dela yenta awara swi vangiwa hikuva mi kuma ku maybe a nga ri that head on straight so still hambi sweswi a nga humesangi swin'we a swi na ku Benny Mayengani still a va ha ri swin'we kwale henhla hi leswi ni overall swilo leswi nga fambisa xiswona. So Mr Post still hambi hi the cheating system i tsandzekeni of course ku va a breaka the record ya 2 days leyi Benny Mayengani a nga hi hindzisa in overall. So very reason yo video leyi kha yi endliwa i ku ku na hi low possibility as updated sweswi ni endlaka sweswi hi 4 like officially so ku na hi low possibility yo like hosi ngoma Mr Post a nga ha vuya ka number 1 to be honest because va nyamala ri na murangaphandla even ka top 10 tani swi mi swi twa ku xilo xa iTunes loko vo ze va nyamala so va nga tlhela va vuya kambe la for some few hours
yeah maybe position yo karhi number 4 number 5 ku n'wi mi xitoko xi tirhisa ku yini xi lexiwa wona mhaka leyo mbara va ha ri hinkwako ni le ka that other system vhele leyi ni regardaka as cheating nakona va nyamalarini na Benny Mayengani kambe yini system yoleyo no or is this one yeah and na le ka system yaleyi like va nyamarini ka that top 10 vele hansi leyi vele hansi leyi i ku na swi tiva va ta tlhela va vuya hala henhla ku nga ri khale ngopfu hensi ni nga lava ku update for now vona mhaka leyiwa so lexi xilo xi nga xiswona and stuff like that ma vona mhaka leyiwa so hi leswo so you can see ku Benny Mayengani i winning still hambi swi a ku zama ku va kha ku tirhisiwa this system ku swi nge robotiwi swin'wana van'wana swi ta va kwatisa but the bottom line ku Mr Boss yi n'wi tsandzeni 48 hours lero it means i hluroni still Benny Mayengani loyi loko se hi kha hi tirhisa this cheating system a nga lasta more over 48 hours loko se hi nga ha tirhisi swilo leswo include na ti-internationals because loko a susiwe hi international a hi vona yena mhaka leyiwa yeah even then hi ha ri ka YouTube vhele hi ta sungula hi update about those sungula Mr Post because hala update ya ku yi va yi komini hensi hi veke hi swilo leswi so yeah hi ta sungula hi hala ka ti-trending vhele okay yeah loyi cheka head on ya ha ri ka number 26 as you can see kona swi komina ku hi za hi cinca position hi to vheta hi cheka ku ti nga ti ngheni letin'wana because number 2k hi ku twisa ka hina yi fike yi nghena muzi okay so vuka hi cheka la yi nyamariri inani la ya ha ri kona denderi la kokwana Afrika la ya ha ri kona denderi kumbe va karhele vanhu yona I guess maybe hayi hi karhele hi kokwana Afrika a yi suki la hi la ku trenda swilo ni a yi ku hlambeli so hi fika hi cheka kwalano of course a swi kota ku swona wona Mr Post le ka number 26 hi risimu ra head on so hayi nga vula tani congratulate team mi le ku tirheni swinene le ka number 26 manjheni laha ri gonyeni stuff like that but a ni expect ku ma 2k yi fike yi nghena la a ni expect ku yi fike yi nghena la and stuff like that ma mhaka leyiwa so yeah ni chekisisi na hala ku va head on ntsena a ni Benny Mayengani ni fike yi tlhe hi update yena afterwards hensi ni vheta ni sungula hala na ku vheta hi update swa Mr Post swi helele so in terms of the songs ku na something lexi ni nga xi vula ku ri khale xo ka xi nga ri ku tsakiseni a ni swi vula yina khale swi komina ku maybe a reds so the issue leyi nga ta va kona loko se hi ya hlela ti-views ku Mr Boss a nga boha hi mhaka lack of consistency so loko se ni swi langutisini it means maybe ku nga maybe ku na tinsimu leti hi nga ti tatisa album because loko hi cheka a ni voni consistency in terms of ma-view wele ya vanhu for example mashuku leri ri ka 56 leri ri kha ri landza vo ma 84 ma yi vona nyana na leri rin'wana ri ka 46 rin'wana ri ku 47 then leri fika ku 98 di ya ka 100 yi ku 85 na le close to 100 leyi fika ku 46 ma yi vona leya enrana leyi so it's a huge problem loko swi tita because loko se hi ya hlela ti-views makumaka se a fika a boha swinene nakona Mr Post and ni ka Spotify a fika a hlaya you see so it can be a problem so Mr Post fans va na consistent hikuva mi streama because i competition laha kun'wana loko hi cheka mi ta swi vona ku na difference ya njhani so yeah ma 2k as you can see le ka 113,000 views and then ku landzela the on nga ka 98,000 views as you can see even then from there ku landzela dendere okay and then ku landzela dendere but even mafela so they are too close na dendere hala and ti fambi line yin'we yi te na vo 2k nyana yeah even then very sick hi hundza ya ka Benny Mayengani the president nakona hi ta sungula hi update in terms of the trending style na lan'wana yeah okay yeah so loko hi fika hi cheka lan'wa hi fika hi kuma ku okay ya malembe ya ha ri ka number 14 hi ngo cheka na letin'wana just to ku tshamise ku yini ku swa ku tshama kha swi cincacinca la yeah ya malembe as you can see ha swona ku yi le ka number 14 okay and stuff like that ya ha ri ku lweni na yona lani and then khe hi hundza u ta ndlayisa as you can see yi le ka number 18 okay hi khe hi hundza yeah mnyembani yi le ka number 24 last time yi nga ri ka number 23 I think yi le ku dropeni I think yi ri ka number 23 and stuff like that leswi nga ndlisa xiswona la and stuff like that or yo gonya swa bayiza it's fine hi le ka number 24 and stuff like that so in terms of the views hona mi komba leswi ni zamaka ku vula swo guys ni twina ku na consistency loko ni cheka ka Benny Mayengani for example leyi 183 leti that's the highest track as we expect and then leyi 122 part of the highest so letin'wana ti nga ta ku teni leyi ka 90 leyi ka 92 leyi ka 89 maswo leyi landza ku yi na 112 leyi landza ku 108 na 108 maswo ku na consistency ya njhani lero loko se hi ya hlelela ku nga fika ku va na a problem ti
consistent. So mina I think my theory leswaku album ya Mr Post simu letiya ti nga hansi hi tona ti tatisaka album. Unfortunately it means Mr Post na tinsimu ti tatisa album, and then hala ka Benny Mayengani a ti kona to tatisa album based on the views. Man swi ni vule khale velvet because based on maanisi ka yingiselo ra mina, so swi loko ho sungula Mr Post unfortunately na tinsimu to tatisa album leti fikaka ti va an issue in terms of ma-streamer mi kuma ku a nga hetelela a hluriwile in that man. So ya malembe hi yona number 1 hala ka Benny Mayengani, even then ku landzela Utan Dlais, number 3, even then ku va ku ri Mangovo Xingendule. Leswo of course nga tshamisa xona and stuff like that. Okay, so yeah, hi leswo loko ku ri amgeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe. Swa boha u n'wi xavela n'wana wa mina mpahla wena. Swa boha u n'wi xavela n'wana wa mina mpahla. Swa boha sweswo wa swi lava swi lavi. N'wana wa mina swa boha u n'wi xave mpahla wena. Wa swi lava swi lavi boy. Swa boha u n'wi xave mpahla mara loko a kula ni swa boha vuya ka vona. Mina ni nge xavi mpahla mara wena ta n'wi xavela mpahla. Swa boha sweswo. Na vana va wena u nge va xaveli mpahla wena, u ta xavela vana va mina. Loko u nga xavi u to ku tshika nsati wa mina. Swa boha sweswo va xavela vana va mi mpahla. Wa swi lava swi lavi. Loko xi kula swa boha xi vuya ka Sithole, wa swi lava swi lavi. Hambi wo yimisa na misisi, u anti wena, u hakela yindlu, u xavela vana va mi timpahla, u xavela nsati wa mina timpahla wena. Swa boha sweswo. A wu swi tiva loko a humelela n'wana wa mina na nsati wa mina swa boha hi boti a ya tshama na vana va mina eka yindlu. Wena phe wo ku endla anti.